Butsin yela GUE yaki competition ngam ta kati ko manya penstat yaki tuk ke baik bat ki skuti. Nei menta kan tipat genya pek saka di ko kalbala e banya suki yaki baik ki skuti. Yakani la pelong da ke Young Minds Association. Kabala khat pelong yakani ke Jacob aka arnyo tarik menta ubnai nadu ko por kandai bidi men step. Bad yakani ke Jacob ratip kum ka slow bite race kaban long apartment kan higher secondary school lum soping. Hakaba kandang ke busket ru kabalai po hajar tengkah. Pajba borok ni nakaliang tungi kakenhun Young Mind ni khot ni aware pi kun sama jongga jelah hi borok kowe sakani ka program ka jungi ka slow bike race ka bangin penlong haga apniu torik menta benai ha Minken Christian Higher Secondary School Borbong Lum Soping nadu kapor kendai beje min sedang yakni ke program nungjob hakani ka slow bike race udi ba wan ba nadindu udi nungjob ni kumga group jungi ke Young Minds isimru yakalat ke kabu kumga jing hikai yaki kun sama ki ba penherstet apo di surok bat ni iba bun naki kun sama kibla duai ala ka jongka mensium berlului ke jongki dia naka jing penherstet ke ni naka liang ka Young Mind misim yakni galat ka kabu kum ka jing hikai yaki kun sama bat bangin donru yaka awores program hakati gasmi publish bun sedang publish bun ni pi kipat ba barok ni nakaliang kunhun jungi ke Young Mind ni khot nge wer pi ikun sama jong jela borok kowe sakani ka program ke jungi ke bengin penyat bengin ne haka ap new trick mentau benai ha school Minken Christian Higher Secondary School Borbong Lum Soping nadu kapor kendai beje